رب فاحفظها ودع في قلبها صدقا، فهم والله ما أرجو وهم قلبي إذا خفقا. ربا يا رب فاحفظها ودع في قلبها صدقا، فهم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله رب العالمين وكونوا بدينكم مستمسكين وعلى أموده حافظين، وفيه خاشئين خاضئين، تسلكوا سبيل المفلحين. ومن الناس من يؤدي الصلاة ولكن مع الوقوع في الخلل، يصلون ولكن لا ترى آثار الصلاة عليهم، لا يتأدبون بآدابها ولا يلتزمون بأركانها وواجباتها. صلاتهم مرتع للوسواس، يدخل الشيطان على عهدهم وهو في صلاته فيسول ويجول بفكره في مجالات الدنيا حتى ينفتل عن صلاته ولم يعقل منها إلا قليلا. يتي الله سبحانه وتعالى جيد ديد o tagore mo tawi mo hana yettede. yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗo hulgol Allah subhanahu wa ta'ala mawninamo e nder ndeɗo julde, ɗum ko mande e mandeji yimɓe gomɗinɓe, ko laawol yottorgol faade e martaba yimɓe malaɓe. yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala jarnamo e dow nemaji makko ɗin fuu, tentini oɗo nema islam. seedo ala reweteɗo e goonga siwona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. kala ko neɗɗo o rewi ko wona Allah ko mere, ko o gooto eɗi fuu, ka tagugol e ka jeygol e ka toppitagol e ka handugol e rewede. seedo nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, oɗo ko jiyaɗo makko ɓe kafa, ko nulaɗo makko mo suɓi o nuli e meɗen, o yamiri en jokkugol mo, o farli e hoore meɗen ɗoftagol mo, o harminani en lundagol mo. toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala yiɗuɗo jokki peewal maɓɓe ngal ha ñandalngal ngal dari. ɓawo ɗum kono yo julɓe huli Allah subhanahu wa ta'ala jeyɗo ndeɗo tagore, konngol ngol tawi wona konngol mettugol, wona konngol sattugol, wona konngol hawningol. wiigol yo julɗo hul Allah, ko julɗo wi'ete yo hul Allah, amma mo wona julɗo on ko wiyete taw koye woni julɗo. hulgol Allah subhanahu wa ta'ala ko julɗo o woni ko ɗaɓɓira ɗum. idan haray julɗo on no wi'e da'iman wa abadan yo hul Allah subhanahu wa ta'ala. eto ɗe wonen julɓe jogitiɓe diina meɗen kan, jogitoren ɗum ƴakkirɗe meɗen ɗen harana juuɗe ɗen jogitorɗen ɗum. sabu hunde nde neɗɗo jogitori junngo no fuutomo, amma hunde nde neɗɗo jogitori ƴakkirɗe makko ɗen ko imma o yaada e mayre mandaron kamo fuutade. wonen renoɓe kaɗo diina meɗen tentini ngal ɗo tugalal ɓurgal himmude e nder kaɗo diina. ɗum woni ɗeɗo julɗe ɗe wonɗen e juulude bimbi e kikiɗe. hala e yejjitali seytane o etoto etorɗe ɗen fuu, etagol makko ngol si o ronki etagol ha ronka juulude, o yiltata ko ɓawo maɗa. o etoto fi wata a juulu, si a foolimo a juuli
o eto kadi fiiwata julde nden timmu. Idan hande buyno fuuti seytane no wakkilino juulude, kono timmingol julde nden ɗo himo fooli ɓurɓe ɗuɗde ɓe. ko ɗum waɗi haray no haani neɗɗo julɗon o watta no yila. Ande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe maaki ko wondema ko attete hasbeede e golle neɗɗo on fuu yawmal qiyama ko nde ɗo julde makko. si nde julde moƴƴi haray golleji heddiɗɗi moƴƴi, si nde ɗo julde yeebike nde boni haray golle heddiɗen alaka e ndareede, bi mana haray ɗe boni. idan ko ɗum waɗi seytane alaka jokki bani adama hewti e nde ɗo julde makko. haray renugol nde ɗo julde ko hunde nde tawata neɗɗon no haani wattande yila e muɗum, tinno e muɗum, o eto haano ardi noon ka juulirde, o wonira noon kadi ka nder julde. sabu so tawi neɗɗon artun ka juulirde kono o wonali ka nder julde, o hootay hara ko arani kon ka juulirde heɓali ɗum ɗon. idan haray neɗɗo yo eto o wona e nder julde makko nden hulɗo allah subhanahu wa ta'ala, hara o daraki yeeso allah, o wa'a wasi tawina yeeso allah o dari. o waɗi heewi yimɓe wonɓe darade yeeso allah subhanahu wa ta'ala hara serta daragol maɓɓe ngol yeeso allah e daragol yeeso leggal, sabu ɓe hula, ɓe tanƴinaki, ɓe mapaki, balka ɓe dari ɗon ko darde nden ɓe mari ɗon, kono haqiqa tan ɓe anda ko honɗum ɓe woni e muɗum. neɗɗo mo tawi ko sigani woni julde makko nden ɓooyay juulude, hara julde makko nden nafaali, ko ɗaɓɓa e julde kon heɓaki. haray e neɗɗo yo eto o yankinano allah subhanahu wa ta'ala e nder nde ɗo julde makko, o eto o jokka laawol ɓeeɗo yimɓe malaɓe. sen taskike hande e yimɓe wonɓe julde ɓen no ɗuuɗi, tentini ka meɗen ɗo hande e wi ay juulo ɓen no ɓuri ɗuuɗude ɓe ala julde ɓen, kono sen ɗaɓɓiti julde nden ko wi'a e mayre kon en tawa ala jungomɓe julde ɓen. idan nde tawno no woodi heewɓe hande tottayɓe nde ɗo julde, kono noon ko wondude e jiiɓugol julde nden, wondude e ukkugol piije nder julde nden, yimɓe ɓe tawata ɓe juulay, kono a yiyata batte julde hay e hunde e maɓɓe. balɓe serta kamɓe e neɗɗo mo juulata on ala hay hunde ko sendata ɓe muɗum, wona ka jikkuji maɓɓe, wona ka konguɗe maɓɓe, wona ka kuuɗe maɓɓe, wona hunde e maɓɓe. ɓe juulay, kono kamɓe e juulo mo juulata on hunde ala ko julde nde sendi ɓe. idan ɗum ɗo holli wondema haray ɓeeɗo juuloɓe ɓe tawata ko ni woni alhaali muɗum, ko ɓe toppitaki julde nden, ɓe netorali needi mayre on, ɓe waɗɗitaki tugale mayre on e waɗɗiɗi mayre on, bal ɓe waɗi julde maɓɓe nden ko ɗo woni fowtorde, ko ɗo woni fijirde so won sinanɗe seytane ɗen. seytane naata e goɗɗo e maɓɓe sanga juulugol makko, sanga nde o naati e julde makko nden, seytane yaltina miijoji makko ɗin, kala ko o yejjituno e nder ñallal makko ngal ko tuma o ari juulgol o anditata. idan ɗum ɗo neɗɗo so tawi woni koni alhaali makko o woni, yo andu haray julde makko nden no hulɓini, ko waɗi so tawi julde nden nde nafaali e piiji hentiɗi ɗin ko wiya kon ka kene ga, haray no hulɓini ko tata kadi nde nafaali e piiji wirniɗi ɗin. idan allah subhanahu wa ta'ala o yamiri en nde ɗo julde, sen daari en tawa ko ɓuri himmude e makko fof kanko allah subhanahu wa ta'ala ko yamiri kanko nde ɗo julde, sabu ko nde ɗo tun o wiye yen gollu laabi jowi ñande fof ñande, ko nde ɗo tun nde o faalano farlude nde, o nula jibril alayhi salam yo ar ƴetta nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama, naɓa mo ha hewtinamo kammo jeɗɗaɓo, naɓa mo ha ka sidratil muntaha, tawa ko yo yahu ha o yiida e allah subhanahu wa ta'ala, o jonne ɗe ɗo julɗe. ɗum holli julde nden no ɓuri himmude piiji ɗin fof, sabu korka kan tippi, hajji ngun tippi, zakka on tippi, qur'ana e hoore mum tippi, kono julde nden nelaɗo yahande. idan yo tawde nelaɗo yaha julde nden holli nde ɗo ɓuri himmude piiji ɗin fof. idan haray wongol neɗɗon e nder nde ɗo julde, tawa ko so tawi o faalama miijitade piiji makko ɗin, o ara o dara o fuɗɗo julde makko nden, tuma nde o fuɗɗi julde, hande kadi o ƴetta hoore makko o ɓorna jonne seytane. seytane jendinamo e nokkuyel ɗin fof, kala ka faala o andita, kala ko wonno hande kadi mo yejjiti o miijito, o calcula piiji makko ɗin fof kane julde ɗo, o regila fof, so salmina o yalta o yaha. neɗɗo so tawi koni julde makko nde wayi, yo andu haray o ala juulude. wa minhum man yusalli wa haluhu ba'da salat fuhsun fi lqawl wa isa'atun fi lfi'l wa aklun lilharam wa ta'assufun fi lakhlaq
وإصرار على المعاصي. وربما تساءل بعضهم ألم يقل الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فأين نحن من هذه الآية؟ فنحن نؤدي الصلاة ولكن لا أثر لها في حياتنا ولا ثمرة لها في واقعنا. إن السبب في ذلك كله هو إخلالنا بروح الصلاة ولبها ألا وهو الخشوع. فما مكانة الخشوع في الصلاة وما معناه وما الأسباب الجالبة له والآثار المترتبة عليه. سنتسكي جولو من بوس هند انتوي نهيوي جولو بتواتا الحال مبه on ɓawde julgol ngol ko wowlugol konngudi pankare e boɗgol golleji bonɗi e ñamugol ko harmi e bonnugol jikku e dumagol e hoore geddi. hawnaki si neɗɗo taskike alquran ko wi'i kon eno julɓe ɓe wayi noon o imma o inna ko Allah wi ko nano woniri ma o wiya julɓe ɓe wona julɓe kono ronkata wagel gongol majji sabu Allah subhanahu wa ta'ala o wi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. nde ɗo julde nde haɗa e neɗɗo waggol pankare, nde haɗa e neɗɗo wujjugol, nde haɗa mo fenugol, nde haɗa mo janfagol, nde haɗa mo waɗugol kala ko boni. idan so tawi julde nden no haɗa ɗum, tawi juuloɓe no wadde ɗum, haɗa ko no woniri. haray ko imma neɗɗo o miijoto ha o wiya a hawnaki hara ko qur'ana wi ko nano woni julde nden haɗata bone ma a hara juuluɓe ɓen tigi tigi wonali julde ɗaɓɓane nde ɓuri ɓattade ko ɓurate gonguinede ko hakke ɓuri jaɓude ko wondema hara juuloɓe ɓe tawata ni woni alhaali maɓɓe ko julde maɓɓe nden moƴƴaali woni. sabu Allah subhanahu wa ta'ala iɗen andi o wiyata hunde tawa nano nde woniri, o wiyata hunde ko lekki hunde tawa nden nande hunde lekki. idan so wi julde nden no haɗa bone, nde haɗa neɗɗo nguyka, nde haɗa mo fena, nde haɗa mo janfa, tawi himo juula himo waɗa ɗe piiji, ko holli hara julde nden moƴƴaali na ko Allah wi ko woni na gonga. idan hara julde nden moƴƴaali sabu neɗɗo no juula hara na julde o juuli. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe seedinani en ɗum neɗɗo naati tawiɓe ka juulirde hiɓe tooli o juulino o faalira noon julde nde tawata ɓuri heewde e juuloɓe hannde ko non wayi. bal heewi e juuloɓe hannde hay si ɓe towni juuɗe maɓɓe ɗen ɓe naati ka julde a yi ay fokkitande makko nen ɗum tawa oɗo na neɗɗo yankinotoɗo e julde ni, oɗo na neɗɗo hulɗo ni, wona neɗɗo maapiɗo ni, na neɗɗo miijiɗo koko ne wadde ɗo so ƴettete bal ko hooliɗo mo wadde si joomum no faala jeɗo so faala accu ɗon ko ni woni alhaali makko. idan neɗɗo so tawi ko ni o wayi hare probléme makko no hulɓini. ɓeeɗo neɗɗo arnoɗo ɓayi o ari o tawi nelaɗo sallllahu alih w sallam no tooli o juuli darɗe ɗiɗi ha o gayni o ari o hiwri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kaɓe tooli ɗon nelaɗo maaki irji fa salli fa innaka lam tusalli. yilto juula a juulaali. o yahi o juuli ɗiɗi hono majje kadi o arti o hiwriɓe nelaɗo maaki yilto juula a juulaali. o yilti o watti hono muɗum kadi laabi tati hiɓe waddude ɗum kana yaɓal o darti o wi nelaɗo mi wondiri Allah nulɗoma on min mi wawa juulirde sinano mi juulirde ɗo ni andi nan ko honno mi juulirde. idan jaka neɗɗo wawata juulirde no faalira noon tun howona julde. so tawi kono o faalira noon o juulirde wawata wonde julde. haray sen taskike hande e gurdam meɗen ɗam e ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗo ko wondema julde nden nde haɗay pankare nde haɗay ko aña no muɓi piiji ɗin fof. julde nden no haɗa toñede, no haɗa ɗi pankareji wonɗe wadde hoore ndiɗo leydi hannde, no haɗa ɗiɗo boneji wonɗe wadde hoore julɓe ɓen. si tawi julde nden haɗali ɗum ɗo holli hara julde nden lannali moƴƴude ko yen eto moƴƴine julde nden sabu si julde men nde moƴƴaali haray hunde e golleji men ɗi moƴƴaali. idan haray ɗum ɗo fof noon ko honɗum woni probléme muɗum ko nde tawno juuloɓe buyi hannde ɓe hawti tigi tigi ko ɗaɓɓa e julde nden kon. tigi tigi ko ɗaɓɓa e julde nden kon. julde nden no wayi no waaɗa noon hinde mari ɓanndu hinde mari ruhu. idan no tawi noon hinde mari ɓanndu hinde mari ruhu, julde nden no mari ɓanndu hinde mari ruhu. ɓanndu julde nden ko koko wonɗen e wadde ka kene ɗo ngol turagol ɓanto ɗo ɗi konnguɗi ɗi wonɗen e wowlude ɗo. ruhu julde nden koko soomi e nder muɗum kon yantinanagol Allah subhanahu wa ta'ala nder julde nden, hulgol Allah nde derɗa yeeso makko, taskagol ko wonɗa e wolde kon, andugol wondema Allah subhanahu wa ta'ala mo wiɗa on Allahu akbar. ka ɗum won ka konngol tum yo won kadi ka kuuɗe maɗa e ka miijo maɗa ka wiɗa ɗon Allah no ɓuri piiji ɗin fof awa yo tawhimo ɓuri piiji ɗin fof ɓernde ma nden no jaɓi Allah no ɓuri kala hunde nde accata Allah nde yaha e goɗɗum goo. ceerno goto jeyaɗo salaf o wi wondema nde ɗo julde
no wa'i wa korɗo neldeteeɗo lanɗo o wi ko honɗum wiiɗa mo ƴetti korɗo mo yitere wotere ma mo jungoto ma koyngal gotal neldi lanɗo honɗum woni alhaali makko si tawi ɗum ɗon ko ayibe ko honɗum wiiɗa mo ƴetti fure korɗo naɓi neldi lanɗo muɗum o wi ɗum woni misal julde nde ƴettugol julde uytinde jonna Allah subhanahu wa ta'ala misal mun no wawi ƴettugol korɗo mo tere mum timma nelda lanɗo muɗum ma ɗum ƴettugol julde no tawata jommum ala nder mum few ɗum woni ƴettugol fure korɗo nelda lanɗo muɗum ina teddindemo ɗum hara na teddugal ko jasere idan neɗɗo on si tawi o yankinaki e nder julde makko nden o deeƴa e nder julde makko nden o waɗa hakkil makko ke nder julde makko nden bal o waɗa hayko e julde o woni ko himo juulude tun aadata la ibadatan julde nde wonti ko aada makko joni kanko ɗum ko mbowkan o waɗa tusileri woni waɗa o waɗa automatiquement kono hunde o anda kone wadde ɗum ɗo nafata goɗɗo hay pus ikhwata l'islam laqad madaha allahu almuminin wa athna alayhim wa wasafahum bilkhusui lahu fi ajalli alibadat ورتب على ذلك الفوز والفلاح فقال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال ابن رجب وأصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه وغضوءه وانكساره فإذا غسى القلب تبعه خشوع جميع الجوارح لأنها تابعة له وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وغسوءها وركوعها إلا كان كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة سبجول بهاري الله سبحانه وتعالى o manti yimɓe gomɗinɓe ɓen o mantiri ɓe golle maɓɓe ɗe ɓe gollata ɗen e nder julde o coobiɓe kadi o sifoyiɓe wondema no jeeya e sifaji maɓɓe ɗin wongol yankinaniɓe Allah subhanahu wa ta'ala e nder dewal ɓurgal mawnude dewe ɗe ɓe rewirta ɗen Allah subhanahu wa ta'ala o fawidiri e ɗum kañum kadi malore e kisiye o wi kanko subhanahu wa ta'ala gongi mali ɓeɗo yimɓe gomɗinɓe o hattali ɗon o addi sifa maɓɓe on alladina hum fi salatihim khasi'un mali ɓeɗo yimɓe gomɗinɓe homɓe ɓen ɓe tawi ka nder julɗe maɓɓe hiɓe yankini o innali ɓen ɓe tawi ko juuloɓe so won hara ko wino qad aflaha almu'minuna alladina yusallun ara no lanni en fof heeɓi malore nde kono na ɗum o wi qad aflaha almu'minuna alladina hum fi salatihim khashi'un mali ɓeɗo yimɓe gomɗinɓe o innali juuloɓe dey ɓeɗo yimɓe gomɗinɓe ɓe tawata ka julde maɓɓe hiɓe yankinani Allah subhanahu wa ta'ala tawa hiɓe huli Allah nder julde maɓɓe ɗen neɗɗo mo tawata on so dariki ka julde makko hakkil makko kin e miijo makko ngon e darɗe makko ɗen e nanɗe makko ɗen fof ka nder julde makko woni so tawi woni ɗum ɗo wonali hara andu ko wiyete yankinare julde kon a heɓali ɗum ɗon tawa hakkil maki miijo maɗa ngon few kaka nder julde ma nde woni ɓernde ma nden fewno ɗon ko nde sutti ko subhanahu wa ta'ala ko on nde huli ko on nde tañƴini fewno ɗon tawa nanɗe maɗa ɗen e giiɗe maɗen kaka julde ma woni wona ka yaasi julde so tawi ɗum wonali haray ko wiyete kon oɗo sifa heɓaki ka maɗa idan o wi ibnu rajab rahimahullah o wi ko wiyete lasli tigi tigi husu ko newagol ɓernde nden sewgol ɓernde nden deeƴugol ɓernde nden yankinagol mayre muñcitagol mayre yeeso Allah subhanahu wa ta'ala o wi so ɓernde nde yankinike tere heddi ɗen fof jokkay si ɓernde nde yankinike nanɗe ɗen jokkay jiiɗe ɗen jokkay juuɗe ɗen jokkay piiji heddiɗi fof jokkay ɗo sabu ko ɓernde nden ardi tere heddi ɗen fof idan o wi so ɓernde nde yankinike haɗa tere heddi ɗen fof yankinike Allah subhanahu wa ta'ala ari ka sahihu muslim e mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ala neɗɗo julɗo hay e gooto mo julde farilla tawata o moƴƴina salligi julde nden e yankinare nden ka nder julde e ruku'u julde nden si wona nden julde ɗo wonanaymo montirɗum bakkatuji ɗo heɓuno ɗin aɗa julde nden ɗon hewtude ma dama o waɗali bakkatu mawɗum idan sen taskite oɗo hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko piiji tati ɓe tentini nder ɗo wona ɗiɗo tuwata nder julde kono ko piiji ɓurɗi himmude ɗi ɓe sappi laaɓal ngal ka julde yankinare nden ka julde
ruku on ka julde ɓuri heewde juulooɓe mo ɗiɗo bonnata sabu heewi juulooɓe tawa laaɓal maɓɓe ngal timma heewi juulooɓe tawata si ɓe juulude ɓe alaa ko nder julde maɓɓe heewi juulooɓe tawa ruku ɗum ɗon kam ɓe timmirtaɓe few idan ɓe maaki wondema alaa neɗɗo julɗo hay e gooto mo julde farilla no tawa o moƴƴina salligi on haa gasa ɓaawo ɗum yilto o moƴƴina yankinaare makko nden ka nder julde ɓaawo ɗum yilto o moƴƴina ruku julde nden si wonaa julde nden wonanay mo montirɗum bakkatuuji makko ɗin ɗi tawata o faggitinoke adi nden julde ɗon hewtude ɗo nde tawata hari na bakkatu mawɗe wonno wadde sabu en andi subhanahu wa taala ko wi in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum si tawi tu woni on acci o woɗɗitike bakkatuuji mawɗi ko haɗa ɗon kon min yaafanto on tosoki moɗon ɗin idan si tawi neɗɗon no woɗɗiti bakkatuuji ñani ɗin faljereji ko heɓata kon hakkunde fana e alansara ko heɓata kon hakkunde alansara e futuro hakkunde geeƴe e futuro e hakkunde geeƴe e subaka ɗi faljeji makko heɓata ɗo si tawi woni o waɗi ɗum ɗo nelaɗo maaki allah subhanahu wa taala montanaymo ɗum ɗon sabu nden julde nde o juuli ɗo aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عباد الله ومنزلة الخشوع من الصلاة كمنزلة الرأس من الجسد فالذي يجعل الصلاة مرتأ للتفكير في أمور الدنيا قلبه في كل واد وهمه في كل مكان يختلس الشيطان من صلاته فقد ورد أن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها كما ورد أن صلاة من هذه حاله تلف كما يلف ثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها عياذا بالله en yetti allah subhanahu wa ta'ala oɗo allah mo tawi himo waɗi ko hana yettirede tentini waɗugol ma an neɗɗo on go'o ko a bani adama ɗiɗi waɗugol ma ko a julɗo e nder yimɓe ɓen ɗum ɗo ko nemaji allah subhanahu wa ta'ala ɗi tawata na neɗɗo fof waɗanaɗi da hani yettude allah subhanahu wa ta'ala hoore majji seeɗo ko goto kanko allah toromo e juule nela sallllahu alayhi wa sallam e ɓengure maɓɓe nden sahaba maɓɓe jeyaɓe allah anden haray ko wonɗen e yewtude fi muɗum ɗo la allah ɗum ko koɗum e noppi juuloɓe goo ko wiyete kon alkhusuu fi salat yankinagol neɗɗo on netagol makko ka nder julde en andi oɗo sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hudhaifata bnul yaman no jeeya e konguɗi makko lolluɗi o maaki wondema awwalu ma tafqiduna min dinikum alkhusuu ko attotoɗo waasede e diina moɗon kan ko yankinare ka julde o wi ha tawa a naata e miside juma tawa e yata neɗɗo goto yankiniɗo sen taskike hande moƴƴa naatu e juulirde ɗen a yamiraka hasbugol yimɓe ɓen kono ko fiya waɗ itibar fiya watta yila e hoore maɗa jooɗo yeeso ɗo yettoɗa ɓaawo ndaara makko baɓe buyno juulirde hande a tawa ne hulɓini ko waɗi a yi neɗɗo on no daroy noon tun a ande oɗo fewndu ɗo naka juule makko woni basi makko badarke waɗi ni deƴƴiwa leggal tun hunduko ala e memminade hay fus ɗo o miijito ɗo woni idan miijitagol ngol noon kandire julde siko faati a miijitiɗa sellata basi faati o na miijiteɗo ko sontuteɗo siko du'a wonɗa sontade yonata kala ko miijitiɗa ko watte kon koko wowlte woni toon imma konguɗi wowleteɗi sownite ma konguɗi feññinteɗi ma golle watteɗe kono so dari ka deƴƴito o leggi daringi ɗum no holli naka julde wonɗa fewnoɗa yaas idan o wi ko attotoɗo wasede e julde moɗon nden koko wiyete ko yankinare e deƴere julde nden anden haray yankinagol ka nder julde no waadi e julde nden wona hoore neɗɗo o waadi ɓandu makko nuno si tawi neɗɗo juuli julde nde yankinare ala e nder muɗum no wayi waso heeɓi ɓandu ndu ala hoore ɗum ala hunde ko watte haray oɗo neɗɗo waɗowo nde ɗo julde muɗum ko ɗo woni weerirde sowon sinanɗe seytane ɗen fii miijitagol fiya kuji makko e aduna ɗin ɗum ɗo ko masiba molanago hande si wi'ama kala dariɗo juuli darɗe ɗiɗi gila ko wi allahu akbar ha o salmi ha miijaki hay fus e fiyaki aduna o heɓe aljanna si tawi hasbo jooɗi ɗon on no andi ɓerɗe ɗen ko woni feƴƴiɗo nder toon tañƴinaki heɓe sappo gañiɓe nder jama temedere
ko waɗi no metti fi seytane kadi ko ɗo jooɗi ñande goo goɗɗo arno ko Abu Hanifa andi ɓaawo ɗo hari mo heɓi mbuuɗi o alaka mare ko naɓugol ila o heɓi mbuuɗi o ƴettiɗi o naɓi iri nokku goo o imande o aroy noon o yejjidi fewde honto o wannoɗi o ɗaɓɓiti ha orum o maapi o ari ko Abu Hanifa o wi Abu Hanifa a miɗo huɓɗuno mbuuɗi ƴettiɗi iri nokku goo kono mi yejjidi ko honto mi iriɗi ko sengole ko dow ko nana mi anda mi yejjidi ko honto ko hon ɗum wiiɗa lan e ɗum hono mi watta ha mi wawi antude ɗum o wi yeeho acca ha jemma on tumbo immoɗa salligoɗa juula oya famali ko woni mo yewtude o acci ha jemma tumbi o immi o salli go wi Allahu akbar seytane wimo ɗi nokkel kaari ka nokkunɗa mo goɗɗumaɗa ɓuri hewde yimɓe haysi ko jemma immiɗa juulgol sa wattanalila a immo to ɓanndu ndun immo daro kono ɓernde nden yalta ɗaɓɓa kon koko yaha programme aji maɗi janngo ko wonɗa e mum kon hanki mo yettidirenɗa on naane o mo halduɗa kon ɗum wolano tan ko ɓaye firti ahadi ndi ɗum ɗo hakkille neɗɗo fof ko ɗum ɗo ne yaade hannde kadi nder julde makko ne o daro ha o yalta tawa fof ala ko waɗende julde nde idan ɗum ɗo ko perdi moola naaƴi wonande neɗɗo wonɗo juulude haray nde ɗo julde la budda neɗɗo heɓa ruuhu mayre on tigi ɗuwete yankinare nden ko nder julde wongol ma ngol e nder julde nden etoɗa heɓɓa ɓernde maɗa nden ha wona nder julde maɗa hara on ti jaɓali tawa ko nder julde tuma fuɗɗi julde wo o heɓata no mijitora hande kadi piiji makko ɗin fuu ɓernde makko nden no e kala ayde himme makko ɗen no kala nokkure seytane no arde wippo e julde makko nden kala ko faala ɓen andi ari e makko ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki yimɓe ɓen fof ko ɓuri bonde guyka ko neɗɗo wujjowo ko nder julde muɗum ɓe landa ko hono ɗum wonirta ɓe maaki ko neɗɗo mo timminta rukku e sujuudu julde mum nden en taskike hande makko baaɓe goni juulirta tawa makko ba no yana e julde tawa ngo jungo ɗo gila ka soɓɓudu ha ɗo no waali ka leydi juuɗe ɗen no ka nder reedu busa ɗen fof no waali ka leydi tigi tigi on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko makuno umirtu an asjuda ala sabat azum mi yamirama sujjugol e hoore tere jeeɗiɗi ko ɗeɗo sujjata na walagol ka leydi halda tiinde nden newe ɗen koppi ɗin e hoore kolli koyɗe ɗin ko ɗim yamatade seeɗa sujji sujjugol e yanugol na gotum sujjugol e walagol na gotum ruku e turagol wana gotum si juulo sendidirali ɗiɗo ko mere wona yangade idan ko ma sendidira wana turagol wi'a ko ruku ko dewal mari noone defte ɗen fof no sifi ko honno ruku warate honto ɗe newe ma wonta soɗa wadde ruku fewndo honto hoore ma nden woni ko ngallinagol waɗani ka ko ugginagol dara ko hakkude koɗe mum ɓawoto ɓay ɗum fof no woni juuloɗo idan etagol o wi ko ɓuri bonde guyka juuloɓe yimɓe ɓen fof ko wujjowo on ka nder julde wujjowo on ka nder julde ko on neɗɗo mo tawi timminta sujudu timminta ruku'u timminta kadi yankinare nden e nder julde muɗum nden ari kadi hadis goɗɗo go wondema neɗɗo mo tawi julde mum nden ko ni o sifori e mayre so o juuli o gayni nde julde ɗo moɓete tagge wono linki kingi moɓete taggire piire yeeso makko ngon sabu ɗum ɗo malaka so ka ƴettude jonna Allah subhanahu wa ta'ala sa golli golle ɗen ɗe moƴƴaali malaika kañum sa ƴettude ɗum tawno ya Allah inna o golli golle moƴƴe ko si moƴƴiɓe naɓe ko ɗum waɗi subhanahu wa ta'ala konngol makko ngol wingol inna alaykum la hafidina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun no hani neɗɗo julɗo fof jooɗo uggina hoore mum nden tuma goo e ɗum ɗo ya'lamuna ma taf'alun hiɓe windude ko watta kon hiɓe andi kadi ko wonɗa e wadde kon hiɓe andi ko wonɗa wadde kon no firi piiji buy hiɓe andi si a juuli a gayni nde julde ɗo nde moƴƴi ka nde moƴƴali kaɓe anda ɗum ɓayna a yettoɓe honto nde windete goɗɗo no juula julde ha gayna harana baraji nde windete fiw sabu sa wara no wartano ko bakkatu windete kamɓe ɓe mara page tammo ko page ɗiɗi ɓe mari ka baraji windete ka bakkatu windete si moƴƴi ko baraji si moƴƴali ko bakkatu ɓe marano ko ka windete harana ɗum idan ko ɗum ɓuri waɗi yimɓe golloɓe sinkiaɗi ɗin golloɓe bidiya ɓen yawmal qiyama ɓe ara ɓe lande ko honto ko ɓe wonno wadde kon ɓe no majji sabu ɓe sikkono ko baraji ɓe moƴƴini kon tawana ko baraji windi ko bakkatuji winda fattaqullah ibadallah wa azimu sha'aira dinikum wa alamu anna akbara ma yu'inu ala al-khushu'i fi salati huduru qalbi fiha wa istish'aru azamatillahi jalla jalaluhu وتصفية القلوب من الصوارف عن الله والدار الآخرة وإمارة القلوب بالإيمان وصد منافذ الشيطان ومما يعين على ذلك أيضا قصر النظر على موضع السجود
والتدبر فيما يقرأ من القرآن وفيما يردد من الأدعية والحذر من العجلة والمسابقة والعبث والحركة. جاء الله لله سبحانه وتعالى مونين ما ديجي دين ميدن كان anden harayno jeeya e ko ɓuri mawnude ko wallata neɗɗo ha o yankino ka julde makko ara nun ɗum etagol ha ɓernde nden wona ka nder julde. so wi ɓernde nde wona huyre nden, so wi ɓernde nde wona ngal kokowal ɗo na ndu ɓandu ɗo, so wi ɓernde nden ko ɓernde nde woni e gollude kon ko nde naɓata nde artira kon wiyete ɓernde nde. etagol ha ɗum ɗon konko miijitoɗa ɗon watta yaha ara ka nder ɓernde ma ɗon golleji ɓernde nden tawa ɗum ko kander julde woni fewde julde nden. so a wawi tawa fewno ɗon golleji ɓernde ma ndi fof kaka julde woni fi julde nden e fi Allah woni, haray a heeɓi go'o taw ko walla e ma heɓugol husu to nder julde ma. ɗum ɗo woni go'o ko wallata en ko en andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hakken ko tawi hiɓe himmiri hiɓe mawnini fiyake wongol neɗɗon ka julde ɓe maaki si tawi hiɗon arde ka julde mi yamiri on waɗugol duyi ko tawa ɗon kon e julde nden juulide e jama on ko laawi kon yoɓe e riwaya gowi ko laawi kon totte timmine a fon. idan argol ma ka julde hiɗa dogude a nani to darnama doga ara ɗum ɗon tum boy ɓuyta e julde maɗa nde sabu a darato ha ɓernde ma nde no piyodirde hakkille ma ken ala ka julde koyo taw ko e julde arɗa siko wiya ko hayya ala solat ko ar e hoore julde nden ko julde wonɗa e arde koye ardu e julde nden gila ka suudu koye ardu e needi julde nden hewta. idan ara e needi hewta deeƴa kadi naata e julde maɗen e deeƴere waɗa haqqille maɗen e ɓernde maɗen kadi e julde maɗen. ɗum ɗo woni goo on ko wallatama kon. ɗiɗi ko so'ugol mawngu Allah subhanahu wa ta'ala mo wonɗa e darade yeeso muɗum o. ɓay pellet sinda ko goɗɗo e yimɓe aduna wonɗa e yaade ka mum fi haaju hiɗa andi sa darike yeeso makko hara hiɗa ne'i hiɗa suɓude no wa'a wata haaju ma on bunu. si tawi ɗum ɗo ko alhaali neɗɗo on noon walillahi almasalul a'la, Allah nandintake yimɓe ɓen kono haani tawa ko yeeso Allah ɓurɗa ne aade ko yeeso Allah ɓurɗa hulde wata haaju ma on bonu ɓay si haaju ma on boni wata haaju ma moƴƴata heno. idan soɓugol mangu Allah ngun Ibnul Qayyim o wi neɗɗo fof neɗɗo no men daroɗe ɗiɗi yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. si aranere nde moƴƴi ɗimmere nde moƴƴoye, si aranere nde ɗo boni ɗimmere nde bone. o wi neɗɗo fof darato yeeso Allah ka julde ɗo ka adna ɗo a darato yeeso makko yawmal qiyama. si darde ma nde yeeso Allah ka adna ɗo moƴƴi ka julde daragol ngol yeeso Allah yawmal qiyama ne woto. si tawi a bonni ɗo haɗa to ɓurata bonde. idan eto anda si a dari ke yeeso Allah wona yeeso neɗɗo wonɗa, wona yeeso malaika, wona yeeso jinna, bal ko yeeso tagguɗo ɗiɗo fof on mo tawi si o weltanike ma hande kadi ala perdi. so tikkanima adna o fof weltike ko a perduɗo. si o ɗawima adna o fof moɓi ko watama okkorde, so okkima adna o fof moɓi ko watama jadditude. idan oɗo si a hulali o are a anda ko hulte. ɗimmum ɗum tammum ɗum ko etagol itta ka ɓernde ma piiji yiltayɗima ɗin e fi Allah, yiltayɗima ɗin e fi lafa. en andi ko yiltata bañi adama ko no ɗuuɗi no jeeya e muɗum wembagol ha feƴƴintina fi o adna mo wonnen ɗo, yejjuta wondema ɗo ko rewa feƴƴa woni ɗo. waɗugol si tawi heɓali oɗo haɗa kañum perdi kañum haltike, ɗum no jeeya e ko watta ha neɗɗo tawa hay o naate julde nafatama hay pus. haray no haani waɗa e ɓernde maɗa nden e nder julde ma nden ka wonɗa e yahude ton, sabu kala neɗɗo dariɗo juulugol so tawi ko miijitete hiɗen mari ko miijite. sa anditi hoore ma nde waaliɗa e nder kabru ma on an tum, a anditi hoore ma tuma heɓuɗa balɗe tati ka nder kabru maɗa alhaali no wawɗa nden ñande noon nokku ka wonaɗa e wallinede ɗon ɓay goɗɗo ko woni galowo, ko woni lanɗo wo, ko woni gandowo, ko o towi martaba o, sen surroyiɗo goɗɗo e wiye wallinanaymo buutu kan lollay ko nakiri fof kan fi hon ɗum awa adnan hewti nokku go kaari surra hande ɓe waɗannomo buutu sonkay par ce que gasata ko wonɗama ko bawama beccal ma ngal wala ko mbullayi. siko ndungu a walato e loope, siko ceeɗu a walato e nduggu,
ko ɓooyunoɗa woɗɗitade ndi leydi ko fof a wawata meeje. idan sa anditi ka wonɗa e yahude ɗon pellet lakara ko piji ɗiɗi, imma heɓa aljanna ma heɓa yiide. A anda ko honɗum mo heɓoyta. No woodi ko neɗɗo miijo ma ko harana fi miijagol fi aduna ko ɓuri perdude e yimɓe ɓen fof ko neɗɗo yahuɗo jooɗi dari e ndir julde muɗum tawi hakkil makko ko fi ballon ko homɓe gañotto o woni. hala ko ɗum bonni julde makko nde fi ballon ko homɓe gañi, anda kanko dewne juuɗe ko homɓe gañi, hakkil makko ɗum woni. fi piiji meereji tun ko ɗum hawno miijitade ha julde makko nde landa. idan etagol itta piiji yiltaɗima ɗin e nder allah yiltama e allah subahanahu wa taala, yiltama fi miitagol fi lakara pottinaɗi wurnitata ɓernde muɗum nden gomɗinal ko waɗi imanu ɗum wona wone tuttugol tun accata de ko sa yarni. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki imanu no wayi ɓernde bani adama wano ndu lewru wayi e o yaasi. a wayrayno lewru ndun no jalbi sal neɓata tawa duulare aɗi walnike hoore ma yaaso niɓɓiti o ɓernde bani adama ka ni wayi. tuma gota no makko bano wakkili ha heɓa darɗe sappo ñahoore ñande o ñande waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo ñande ko ana tawa tigi tigi on kaka pankare watte tun tawatama. par ce que sa yarnali imanu mo maye, imanu ko yarnirte ko golle moƴƴe konnguɗi moƴƴi. si a wowli konngol bongol ma a waɗi kuuɗe bonɗe ɗum juuya e imanu ma. wano tawiri noon sa wawi wuli konngol moƴƴol ma a howi kuuɗe moƴƴe ɗum waɗa e batte moƴƴo e imanu ma. idan ko ya eto wurna imanu ma on wona neɗɗo jentotoɗo qur'an harana jentagol ɗum sabu sa jentike anda ko nder tan ko mere. so tawi a jentike qur'ana ha hontode a anda ko nder nde firde nafatama hay goto. idan no jeeya e muɗum etagol udda dambuɗe seytane ɗen. dambuɗe seytane ɗen no ɗuuɗi. pellet siɗen andi seytane no waadi e maɗa wan coongi waadi e ma sa ƴetti tuundi fannin bonene e jungo ma seytane no ɓaawa maɗa ko sa laɓɓinike boneji ɗi seytane foɗɗitoma sina ɗum momade ɓattorgal. si tawi a inni a yedday allah a yeɗɗoftoto allah gasay la yastaqimu lmau wannaru fi inai wahid. yiite e ndiyam wonta e miran gooto a neɗɗo gooto. si juulete a tawete, si jangete a tawete, si amete tawete, kala ko bonnere watte a tawete. an ka woni wa a yahay oɗo neɗɗo fi makko no hulɓini ɓuri heewde wowɓe ni ɓen ko saktorta ko pere sabu ko yimɓe ittuɓe bote e gonga o wata ni gilnigo gonga e fenade. idan eto udda dambuɗe seytane ɗen kala ka tawata ko golle seytane eto woɗtoɗa ɗum no jeeya ko walla e ma ha wona yankiɗe ndi julde maɗa nde. no jeeya e muɗum waɗugol ma an juulowo on gite maɗe nokku ka sujjata ɗon woni hiɗa dari, woni hiɗa duɗi, woni hiɗa jooɗi. sabu ɗeɗo ko caméra ni sa kalkaltiniɗe tum ɓerde ne jokkay. si a kalkaltiniɗe ɓerde ma ne jokkay. ñande go goɗɗo no dilan ɗo sowndilan miranjigo no wenga isto ko yeeso ga o mi yetto jomum yettum sonsina juuloɓe yeeso ton. ndaari mo ha mi tawi somi innali mo awa o innay mi mettinanimo minni allah lami yiide makko ko honɗum juulowo ɗo gide mo watta mi ko isto ko wonɗo gaɗa toon sina ɓay o anda golle julde makko nde. bal juulowo haaju mo ala hay rew oɗo feƴƴa par ce que haqqille makko ɗe natto gite makko ɗe natto duwa wonde. a duwaka ndaarude yoɗoɗa juulude, a duwaka ndarude yestoɗa juula. siɗa juulde gite maɗe ko hani wonde ko sujjata woni hiɗa dari, woni hiɗa tuɗi, woni hiɗa jooɗi. gite maɗe ɗaɓɓaka no ɓolno ko sa a naɓɓi gite ɗum ɓerne jokkay. idan no jeeya e ko wallay ma yankinoɗa ka nder julde ma gite maɗe yo tabitu ka sujjata ɗo nokku gootu. so tawi ko positif o a ndaaray anga yankinade julde o wondata. no jeeya e muɗum taskagol ko jangete kon ka alqur'an ko taskoto noon ko jangete ka qur'ana kon ko neɗɗo ettiɗo firi qur'an. si tawi woni a wakkili juulirde fatiha duuɓi sappo anda ko ngol firi an sa a wedditike e julde ko mboɗi a anda subhanallahi ko firi, a anda allahu akbar ko firi, a anda la ilaha illallah ko firi, a wiya alhamdulillah a anda ko ɗum firi, a janga e fatiha a anda ko ɗum firi. ko honno hakkilma wonita e julde wawata wonde par ce que anda ko wonɗa wolde hiɗa wolde tum hiɗa wayi wa aala moƴƴinaɗo joƴƴinaɗo wowlude o anda kun téléphone ɗo so wolde ko anda ko wolde so ngala wolde an ko ni waɗa. idan neɗɗo juulowo fanɗi fanɗi o yo eto
e juulirta ɗi ngam betare mo andi firo majji hara sa wowli fi lette ɗa andi ko honɗum wonɗa wolude sa wowli fi aljanna ɗa andi ko honɗum wonɗa fi wolude sa fowli fi yimɓe halkanoɓe a wowli golle maɓɓe ɗen hara a miijitoɗo de enen est ce que mi tawa kayni kono si naɗo gadarta o janngal o waylo lil mutaffifina alladina ida ktalu ala nnas yaha moƴƴina ko wonno 100 métre fof waɗa 25 ma 30 ala ida janngude mutaffifina ɗa huɗude hoorema anda konɗa wadde ma jooɗoɗa ha fana feƴƴa ara daroɗa allahu akbar jannga fatiha ƴetta ɗum aɗata alladi kadibu biddin a huɗana e hoorema joni hoorema kan ɓay ko an tigi nanta hoorema ɗo ko waylu lil musallin alladina hum an salatihim sahun kombo jeeɗa maɓɓe sa a juuli fana 4e groupe 5e groupe 6e groupe na fos jokkuɗa a ƴettima wona janngani ɗon hoorema nangude hoorema idan angal andugol ko woni e wolde kon ko masibo hoore neɗɗo no jeeya e ko walletema taskoɗa julde maɗa nden anda ko wonɗa wadde kon hakkille ke wona ka julde e tagol tawa ko wona e janggede kon ka qur'an hiɗa taskade ɗum e konnguɗi du'aji ko wonɗa wolde kon hara hiɗa taskade ɗum no jeeya e muɗum rentagol e hawjugol ngol ka julde rentagol e hawjugol ngol ka julde yawnugol julde nden ha feƴƴita ruku e sujudu tawana wayso gertogal no yarde ɗum ɗo kadi nafata haybus nden andi no woodi yimɓe buy si ɓe waɗi sujudu ɓe ɓantike ko junngo woto ngoɗo ɓe ɓantata ngo junngo ɗo ka leydi heddoto ɓe watta sujudu e ɗimmere si neɗɗo juuliri ni duuɓi temedere mala julde hay ko kanko ɗi mawɗo borom ɗo ko waɗi julde nden wona mangu arde ko sari ama gollirama si wona neɗɗo ya ɓanto e sujudu jottoɗa koyngal maɗa ngal ɗo fof e junngo gonno ka leydi ko junngo woto ɓantuɗa yettoɗa yaha sujudere go a bonni ruknu min arkani salat sabu jottagol hakkude sujudi ɗiɗi ko ruknu min arkani salat idan sa yeebi ɗum ɗo julde maɗa en fof darde kala yeebi ɗum ɗo hi ɗamaɗi julde haray no jeeya e muɗum angal hawjugol ngol kane julde no jeeya e muɗum accugol attagol ngol siko a ɓawojo hara a attaki imamu yahugol ruku ma ɓantagol ma sujjugol ma ɓantagol no jeeya e muɗum accugol ɗuɗɗugol memminagol ka yiɗa wonno memmino no ŋaño towna coñci dara montor dara téléphone tiggito pilafonji neɗɗo juuluɗo siggani na julɗoma ma no wattita bakeje muɗum foɗita montor dara ɗum ɗo fof jeeyaka e jikku juulowo neɗɗo juulowo no duwa wonde neɗɗo deeɗuɗo tawa o ala e memminade tout sina sanga tugol alhaali yaha alhaali siɗa dari tawa eɗa deeƴi ko memminayma ɗon ko ɗugol ɗo yaka rukku sa waɗi rukku kadi deeƴa ha tawa ayne ko leggal tumaa ko itte memminayma ɗon ko ɓantagol dartongol sa ɓantike a dari ke kadi goɗɗo ay dari ɗa dari e ɓaawa rukku ma on o jiɓoto hari a yamino rukku ga a yahaani yarani e julde maɗa nden hande gasa kono so tawi woni ɗum ko yawnugol ɗum ono gertoto moƴƴirta ɗum kadi wona julde rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكلماتك التامة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بدل عسرنا يسرا اللهم بدل عسرنا يسرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين